munonga ekya Kabale Municipal Stadium kandi erizoba ekitongore ekiri kuteza obururu omu district eje ya Kabale chete ekya the Electoral Commission ogunugwo mwanya ogucyatebe kadisa kugira ngo habase kutererwa obururu obwa special interest groups ninga shobururu obwa ebitongore ebitari bimwe na bimwe eby'abantu abari omucyangeki omuryecho harimo obururu buriye buterwe rizoba nubwo abakozi bete workers harimo obururu obw'abantu abine oburema ahamibiri yabo jete PWDs kandi harimo no bururu obweminyeto so enyuma yanje waba noreba kurunje munonga noreba yo abo twakweta delegates batari bamwe na bamwe abantu barengire 500 nibo bari kutekatekwaho kutera karuru kerizoba akatandika omajingo gazashaha nkina kandi akarikuza kubanika cinga omurishaha ikumize nyini ezo mu mwabazo so enyingi groups zahereze kutera karuru kazo bitu kandi tureba group emwe ya workers niye cyari munetera karuru kayo twatuga no kumanyisa bwangu akaruru akemenyeto kabasa kurara katabaho habwo kugira ngo ababire besimbire bine engeri babasize kwicerizanamu kugira ngo bimukire abandi bitu kandi tuzakurinda Electoral Commission ekera arangirire abo kuba delegates bemenyeta bamwe baryaha konka akaruru kemenyeto koti kakatirwe ntwe natugambeho na bamwe aba delegates abari omumwanyo gubatugambireho embera zone bazireba bata akaruru ikatandikira karikata kandi katwahuranga imemenyeto akaruru kanyu tumuka katire hariko kisebo twakwakira yabari munongo mwamije bapuli nashemererwa kuba hari tayari west mu ryaka kanya erizoba nibanyita Sofine wamanya kandi ninye finance secretary weminyeto ya National Youth Council ya Katuna erizoba tugatharinjira hano yo mu stadium Kabale Municipal Stadium kutera burubwa youth councillors ukaburye birabiri na mwenda konka babutahiye babute birabiri na kimwe kugira ngo tutorane abebembezi bitu kandi ba kansara zabo bamara nabo nibenda kuza kuterera ba Western Youth MPs akaruru so nico bakaterire hihi kugira ngo 2008 next week still nawe babe able kuza kutera karuka Western Youth akubatire Fort Portal so far keminyete tukatira karuru konka wayetegereza waza kureba abana bona eshonda zona bahikira abarakatera kabagira ngo abanyu barugamo eco tinkachimanyire ngo barugamo konkite tutegerize ngo aba baheze workers na PWD ni twama tugaruko niko cyashemeye kubacira ninjira aba Electoral Commission bamara nibaza kutugambira ikiri kugenda mu misho but so far nywe nimanya abana bona bitu bacagizireki bacayisimbire yade harimo go rugambo ngo aba independent bayimukira ba flag bearers nkebyo konka it is not yet confirmed kandi bacira kugira ngo bururu bwa special interest groups ruba buri more sente ngo tine ka sente to kurabaho imwe mwine sente zimwakwasire so far nkanye so fani ti n'urusento runabwine mushaho yanje akuba narugomuka nija ti no wanta mu transport na yereta yade barabasa kubaka transport konkanywe tinka kabwine tino wandebire nico yarebera ndya konka bandi hinabani minyeto noma nemanyo kweyiya hinabarabati babwine ka kintu kidogo konka ninjira ako karaka rinka ka transport ninga ka lunch ako candidate abasa ko faringa kuha ba delegates be kutari kugira ngo wagura ninga nkebyo kare we bari mnonga Sofine nwamanya kandi kubasa kugambaho nitwe twenda tugumizemo tugambe na nabantu abaryaha batera akaruru kabo turebe shonga zabo zirizita kandi ekintu nikigenda kitaho no mwabese imbere kandi twashanga hamwanyu ugu nawe turenda atwakureho atugambira akaruru nakareba tanyabo twakwakira ewe bari mnonga sebo akaruru kabarema kari kugenda je abarema bari kuba amazina ganje ni Bangetandya Much Eunice I'm still in the seat ninga ncharge umuntebe ya kansara LC5 hanu Kabale aho kubora manyatamu yanje neho hayo next yo ogumwako kwa gatanu kandi at the same time ninye MP flag bearer wa Western region so nanye nayo jumbo mubija kureba ko akaruru kabarema karimuni kagira ki kari kuterwa kandi sofa ahubiri akaruru karimuni kagenda je te harimo kuri manganya barema bari kutera bekundire ekintu kiribuni kigenda je uwo mukamalihemu
nabari wogwe aho kuba tihari mucanga yoneriho eshonga ziri kutegana sabarema umucyange cye cya kabari ezuwa kubire nugira ngo mwebembeze urarabeho yaza kubajwekera mu kanso ashimiye kurwanirira ninkaziha kandi niwe zo bire n'urwanirira ubu biro kansara wabo. Point number 1 no kureba ngo assistive devices z'abarema buri budget erakorwe hazeho omutemu gwa assistive devices z'abarema. Point number 2 abalema we are low income earners, so nitwetenga ngu national special grant sofa ayimbire nsijire aha groups 15 buri mwaka baji maintaining or if possible baji increasing kureba ngo buri group y'abalema buri mwaka etunge national special grant nasijire bari kwereza groups 15 mu district buri group y'abalema bajereza miliyoni 5 buri mwaka groups 10 na zingahe ni 5. My wish and call is to ensure that those who will win this seat ensure that national special grant is maintained and groups to receive that grant increase. Bongera akasente we bari minonga honorable twashemererwa gamba niwe kandi ntubendeza ukuraba kurungi omukotera karuru omurebe wito mukundwa tukiriyaha kugira ngo tubase kwisyaho byona okubira agende kandi ntukumanyisa ngo ayuraze kurengera ningashi ayuburaze kusheshera ayuburaze kwirira nza kuba twamanyire omuntu noha owabasa kurabaho owabasa kusinga karuraka kandi cyawe no kuguma amisho gahangire Tayari West Television ndi job namanya apuri aha omuri Kabale Municipal Stadium ndiko reportinga abwa Tayari West Television.